Troškovi koje novi autoprevoz ima u sadašnjoj upravnoj zgradi i neadekvatni uslovi za rad do kraja godine će biti prošlost. Renoviranjem poslovnog prostora na autobuskoj stanici, autoprevoz će dobiti 8 funkcionalnih i moderno opremljenih kancelarija. Pored toga, sve službe ovog javnog preduzeća biće na jednom mestu. Sem kancelarija i šaltera parking servisa, projektom rekonstrukcije predviđeni su kuhinja, 3 toaleta i tehnička soba. Do sada je definisan raspored prostorija. Neki zidovi su srušeni, a postavljeni novi pregradni zidovi. Neki otvori su zatvoreni, neki novi probijeni, kako bi kancelarije bile povezane. Kružne metalne stepenice koje su vodile na sprat autobuske stanice su uklonjene da bi taj prostor bio iskorišćen za kotlarnicu i bazu za videonadzor. Biće skinute i stare ventilacione cevi. Postavljanje novih elektroinstalacija je pri kraju. Posle električara posao će početi vodoinstalateri, a potom i majstori koji će uvesti podno grejanje. Projektom rekonstrukcije predviđena je i zamena stolarije. Uporedo sa uvođenjem instalacija, radnici građevinske firme VS Energy bave se i takozvanim suvim alterisanjem, odnosno postavljanjem knauf ploča na zidove. Planirano je da novi poslovni prostor bude završen i opremljen do kraja godine. Investicija je vredna oko 10 miliona dinara. Od toga je 30% obezbeđeno iz prihoda novog autoprevoza, a ostatak iz kredita, kako ne bi bila ugrožena likvidnost preduzeća. Sledeća investicija biće renoviranje toaleta na autobuskoj stanici, koji će imati i prostoriju za preslačenje beba. Radovi će, verovatno, početi na proleće sledeće godine. Novi autoprevoz je u poslednje 2 godine, zahvaljujući finansijskoj konsolidaciji preduzeća i dobrom poslovanju, iz sopstvenih sredstava rekonstruisao autobusku stanicu od postavljanja novog natpisa na ulazu za autobuse, preko uređivanja i opremanja perona, do popločavanja prostora ispred ulaza za putnike i postavljanja rampe za invalide. Sve to, kao i buduće investicije, poput renoviranja soba na spratu, uticaće na kategorizaciju autobuske stanice, a time i na zaradu novog autoprevoza od usluga koje pruža prevoznicima.